Bubagra kok riman hanyo ereng ngai thangala bubagra ni bukhungni kok hau kalai thangya lai thangnai 2022 BC wo 12 mas astobol thungno khlawo Tipra Motha ni Chobao Phaithani laharpati mungo Langma chonai Langma Arinaini Moses Debroma ni noko thangai bubagra choba chokhlajani kok rimani bisakayo khosakangno Langma Arinaini Moses Debroma ni Logisongno bukhuk bipas mita Debroma no Sebuk ni offer letter Yapharkha CEM yak suborom garang onimes Debroma te MDC Robindro Debroma Ini जों मुइदुमा खलायो चिनी 2022 12 तारिख मार्च आस्था बोलो चिनी टिप्रा मोथानी मास गैदरिंग प्रोग्राम नो आ प्रोग्राम हक लेखा टिप्रा गनांगी नो किंतु जोंनो प्रो बखाव दुख रमा हैकेनो बिनि कथैनो जों मानाय लेखायसो चिनी ताखु Moses Debroma bo Shimna Vidansabha Kendroni no Roksa Boro এবং Shimna Tomagarini Chini MDC Taku Bokra Robindro Debroma Boro Asukja Azorao Seng Bobagra Thangai Bobagra Kogriman Tongo je ADC Hapang Bini Family Nigana Sungbasanai এবং থ্রিনেই Moses Debroma on humanitarian ground মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান্ব কাইসা জায়গা দङ आ humanity न नायै जों काइसा बिनि परिबारो चाक्रिनाय आको घोषणा खायमखाय and I am very happy तिनी ताको Moses Debroma नि बिहिक people's meter Debroma no जों Watlok Tito Chini Subzonal Officer IS Officer जों बिनि बनारो काइसा employee हिसाबै part-time worker PTW with all office orders all valid process maintained clai EC approval nahari application process clai with all formalities oro uno bipokho dol jodi chongkai je nirbachon age gimmick phunugnan bage chakrigo there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities chini executive committee ni one and all joto members of signature ruino approval nahari chintini bono chini employee hisabe kaisa offer yapari diman tobe mo offer borom ganang CM ni bisingti Sangrinan Musuman but CM Shillongo Thangjak এবং bo hasteni fataro tongu so join mark laisene borong ni kaisa naharmung এবং borok nayo je PTAD sahabang ni bisingti omo saklai jaktu so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority tini kono bini appointment letter Yapharkha diya